Kublai baru viewers, saya sempat hargai video aling ini yang mentai ia ki kubur sport harga ujau Pedro beri way naik ki national players jongka Brazil ubalai syakan tai harga World Cup arajar apunriu ban ubaklem yo mi badan watang cisin ru namar ba uklem syakan tup harga squad jongka Brazil mentau senam ban menta ganti uni players rang thap gol jongka Brazil la lej ban mi madan lengba ka club ba ula deb ban yasoy kata ka Chelsea hakba ula lej ban ile kai da ka club friendlies but ka we na ki club jongka Australia ka Sydney club hakba ujau Pedro ula pen is don ya kata ka jingla ka jingnang bat ka jing tibet jungu ban thep gol da ka hattrick ban ulai show sendon yang ki players jongka Brazil ki bala mi madan hakimi ka World Cup da ka ba wong ba Pynshrai hakasin ka ban konge ngadang shule kai ngala thep sendon lai li di gol Brazil menda kala babe kalau ongru ba jin la dai ngi ken thup ya une striker ubat tebit ngadharai ka rijongi kan nomlong kune ban ula aru banyalam yala ka jongkri kedu ko final Henry ke ek bang aku abanoh ni kita ki jingkran kita ki jingong jong kini ki coach jong kini ki player sebat ki supporter silong leno nama kapor kaladir ban sejingnya kai kalakut hari bentang ka sa satang kumno bagin tik benia nangi katmat ban betingir hatu sejauh Pedro ula sisana yang banyalam nilang jong dari syakat kong laga usajid yang hagi kisni hagi ni benai hagi ni senyum penangwan hapo laga jong national team jong dari Brazil.